نامندن و چند یارونای تیوی دما خوش ببینرین هیجا بویرین کد ناور روشه ده قومی نمیجوره ده بلتنا داویار روشه ده پیشکش بکن. هفسروکا کجده لیلا گوون جهشت مجدارا سال 2018 و جبوش کاندنا تجرید کرنا لسر ریبر اجران لبر خود ده چالکی لیلا گوون ایرو ادی 103 روزان جیل لپی خود هلا کمالی مافی مروان آشاخی آمده بانک له هر کسی کرکو جبور راکرنا تجرید او بجانینا داخوازین چالگران دیکهون نوا لفو تفگری. هفسروکا کجده لیلا گوون جه هشت مجدارا سال 2018 و جبوش کاندنا تجرید کرنا ریبر اوجلان لبر خود ده. لیلا گوون 103 روزن ده چالاکیا گراوا برچیبونی یا بیدم و بدور وگرده یا. تندرستیا گوون دروجا نوتو هشتان ده گران بو و را کرن نخوشخانه یه. لیوی درمان کرن رد کر و دیسا وگریا مالا خواه و چالاکیا خواه بردوام کر. شاخه کمالای مافی مروان ای هدی یال آمدی درباره آستان کرن مافی خوا ifade کرن و خوا پیشاندانا جواکی لآواهی خویا شاخه جوینک چاپمنیل دارخست. سروک شاخه ای هدی یال آمدی عبدالله زیتون داخیانی خواند و گوت. پولیتیکاین دست هلاداری سیاسی گوی خوش بانگ آشتیره کردگه و لسر زمینک نجات پرست میلیتاریست و زایند پاریس دشاشی خوده اصرار دگه. هفسروکا کجدی لیلا گوون و زیده 300 گرتین دن لزندان ترکیه جبورا کرنا تجریدا لامرالیه کتنه گروا برچیبونه. آرمان جوان را کرنا تجریدا لسر ریبر او جلانه. جبوی جی دوی او جلان گارب مافین خواه بکار بینه. لآلیه کی دن اندام و ریوبرن کمالیا مافین مروان ای هده لسر گرون برچیبونه اینش بو بداویبونا تجرید کرن ریبر او جلان تین کرن لنه باجاران چالاکی و داخیانی دان چاپمنیه. چالاکی لستانبول، ازمیر، انقره، ادانوان، مردین، مرسین، ایله و هاتای پیک هاتن. چالاکی بسلوگانا ببندنگ جیانه هاتن لدارخستن. ده چالاکی ده داخیانیک هات داین. ده داخیانی ده هات ببیرخستن که حتی 12 سبات 2019 لشست گرتی گهان 321 گرتی برنگ کی بیدم و بیدور وگر ده گره و برچیبونه دنه. ای هده دیار کر لگوری لکولین نوان این 3 سالن داوی مافین که ویدمیتین بن پیکرن نکمی این دما 12 ایلونه نه. کماله مافی مروان و بانگل هر کسی کر پشبورا کرنا تجریده و پجه آنینا داخوازن چالاگران تیک هفن نوالو تفگره. به بانگا کنگره دموکراتیک آگلان هدگه و هفپارن وی به تبلیبونا گلک نونرین سازین دموکراتیک لئو تلک لتاکسیمه کومبون و انسیاتیفا لیلا گوون مافداره دوی تجرید رابه آوا کرن. چالکیا لگرکی لگه یا جبو پشتوانیا با آرمانجا گوون را کوستاد و دو کسان دست بکری دروژا خویا دویمینده. کنگراستاریا نافچا گرکی لگه بسلوگانا برحی برخوادنا زندانان امی تجریده هلوشینن دو لدروژا سادو دوان آچالکیا گوون ده کنی گروا برچیبونی ودام. شنی نافچا گرکی لگه چل آقا تلکوچر نونرین پارتیین سیاسی او اندامین جواکا سیویل تبلی چالکیه بون. دروژا دویمین آچالکیه ده هفسروکی دستیا هندرین آهریما جزیره کنان برکات کو سردانا چلا گران کری آخوی و گود کومبونا مفلسفه ریبر اجلان دیار دکه او حتی راکرنا تجرید امی لبرخوا بدن. لالیه کدن جنین لطبقایه نامه یک جه لیلا گوون رشاندن جنان دنامه خوده وها گوتن برخودانا تا باندور لهر کسی کریه. ام بیدنگا جان شرمزار دکن او امی حتی داویه تکوشینا خواه دوام بکن. هیجای ببرخستنی کو جنین لطبقای نامه خبریا امیلی جه لیلا گوون رشاندن. بلی چارکین گروا برچیبون این لباشوری کردستان جی دوام دکن برخوادانا ناصریاز جی ایدی 3 محل پی خواهشت. چارکیان اندامی نونرتیا هد پیا لباشوری کردستان ناصریاز روژا خویا نوتی ده پی خواهشت. هر کد چه لعالیه تندرستی و فیزیکی ده روشا یغاز گرانده بم. هفسروکی نونرتیا هد پیا باشوری کردستان عابطی که دیکلداری روشا یغاز آخوی و گود یاخص درابون و رونشتنا ده زحمتیان دبینه. حتی درنگا شوی جبر ایشا سری امیدین کار رازه. ددما رازانه ده پرزگریکین جدی دجی او جاران نکاره خو بکن.
آبتیکه تکیلداری مورال و جوش یاز جیواگوت د آلی باوری مورال و دسوزیا بری بر اوجلان ره ببریاره دوه انداما مجلسا اشتاری فضلا توکو لدشی تجرید کرنا ریبر اوجلان مهکه د گروا برچیبونیا بیدم و بیدور و گرده سردانا ناصر یاز کرد. برخودنا لستراسبورگیا کو جه هفته کانونا 2018 دست پیکری بوین او باوریه که خورد ایدی 64 روزان لپی خودیله جدما چالاکیان دست پیکری تانها جگلک ولاتین جدایین اوروپای گلک پارتی سازی دزگه و پارلمنتران پشتگیری دانه چالاکگران هر وها سازین ایزگان ین لأوروپای بانک لهر کسی کرن تفلی چالاکیا کو 21 سباتی کو لپیشی آواهی سی پی تی یا لستراسبورگ بیلدار خستن ببن. چالاکیا گراوا برچونیا بیدم او بیدور وگر آچارده کردستانی لستراسبورگه روژا 64 ده دومه و جارج سویده ریوبرین سازیان سردانا چالاگران کرن. آلیان گوتن حتی داخوازین چالاگران انجبو راکرنا تجریده بکنین جیان لما حرامه. یکسل کوچی بانگ لهر کسی کرکو به چالاکیان بر خودانا لدجی تجریده مزن بکن. چالاکیا بیدم او بیدور وگر امام شیش آل گالار بریتانیای در روژا 64 مصطفی توسکان لدیسبورگه و یوسف ایبال باجار تورنتوی کانادای در روژا 37 دایه. ایبا تولی مشال تورنتو یال دیجی کمپلوی بو و دست نشان کرکو او حساب کمپلوگران پوچ بکن. چالاکیا شوان اگوکلو و سلطانیه گیت لپای تخت آوستوریا ویانای در روژا 7 وشیار خلیل باجار نورنبرگ آلمانیا جی در روژا 22 ده دومه. ریخستنین چپ کر این آلمانیا سردانا خلیل کرن و آنین زمان کو جبو آواگرنا رایا گشتی و دناوا چالاکیان دابن. کردستانیان باجار ساراتوبه فدراسیون روسیایی به چالاکیه که کمپلویا 15 سباته یال دجیری بر اوجلان پروتستو کرن و برخودرین گراوین برچبون استلاف کرن. لعالیه که دن جنان جسو 5 باجاران پایتخت برلینه پانیلک به مجارا ری و ریبازین گراوی چنا ارگانیزه کر و پشگریدان لیلا گوون. هر وها گلک سازین ایزیدی این لأوروپایی بدا خویانیه که بانگ لهر کسی کرن کو تفلی چالاکیا کو 21 سباته لپیشی آواهیا سی پی تی یا لستراسبورگ بیل دارخستن ببن. قناخ داوی یا تنکرنا چتین داعشی لباشوری که بوغاز دوام دکه شروان قصد لباشوری که با خوز نقطه نور رزگار کرن بویه که جسد نود جه هریما جعالی شروان قصد و هاتیه رزگار کرن. نوچه گانین مجهرین را گاندن که توهی کلانین با خوزی جدستی چتین داعشیاتن رزگار کرن او نها چته لکوشه که بچوک دناو برا چمی فراتی او با خوزی دمانه. هر وهاج فرماندارین قصد دلشیر حسکی دیار کرکو پشتی انیا باکور او باخوزی هین تاخین نور رزگار کرن نهاج جسد نود جهریمی حاتیه رزگار کرن. دلشیر حسکی دست نشان کر شر دوام دکه او چته به تمامی دچمبری دنه. فرماندار دلشیر حسکی اشارت به هبونا سویلان جگر او دیار کرکو جبر سویل جعالیه داعشی و وکه مرتانین زندید تینه بکار آنین او با آوه که بالداری به پیش دکوین. هاي شرهي داعش هناك معي خد نفس فيلاد وشاردي ناف مدنيات مخيمة شكرنا و ام هدي الواتخن جمهور مدنية وان شاء الله نزيك امي خلاص بكن و امي مزجيرية بدن هفالا قشا وقدام داعش يعني عندك باي ابخو شرهي بس او شري قراني يقولوا تنهي بس هي داعش هي انا جبر فيك ام هدي ليت خن جبر مدني هنا ومدني ام ناخذ الواخن جبوا فا مدنيه وبطريقه ام هدي بيش كفن داعش جي هاي فا الفيدر والفيدر يجي كتيت خطامي داوي فالفره وهناك داعش هي فيدري وخير فيدي هناك مدني هنا لا مدنيات خو بشارتنا ام ناخذ نقلكي يقولوا الوابخن جبر انه مدني نافوات هنا مدنيات خلي وقت درعك يشخوره ام كارنا انا الواخن بس ام جوا مدنيه ام قلكي زوزو ام لوان اخر برپرسی کمیته پیوندین دیپلماتیک تفگیر اجواق دموکراتیک تف دمی آلدار خلیل تکلداری پیواجویا پشتی تک برناچتین داعشی جا آژانسا فرانس پرسی را خوی خلیل لهمبری گفین داگرکری ین ارتشا ترکیه بانک لولاتین اوروپای کر داکو سوزادانا کردین روش آوا بجه بینن جبو مجارا پاراستنا سنوری دنابرا باکوری سوری او ترکیه دجی خلیل
اف نشاندا هیزه که پاراستن آشتی یا گریدایی نتوین یک بویی دکاره لحرمی بجه ببه. برپرسی کمیته پیوندین دیپلماتیک آتف دمی آلدار خلیل جبو هن هفدیتنان لأوروپاییه. خلیل لپایتخت فرانسای پاریسه تکلداری روشا روجاوا و هرمین باکور و روجلادی سوری برسف دا پرسن آجانس فرانس پریس آفپی. درباره پیواجوی وکشین امریکا جی سوری و گفن داگرکریین دولت ترک آلدار خلیل و هاگوت. اگر دولت اروپایی سوزندانه کردن روجاوا بجهنینن، اوی ورواته کو به تمامی دجهفکارن خبردانه. به تایبت فرانسا دکاره لسر آستانه توین یک بویی بکونا و تفگره دا که هرمک پاراستن دناورا ما و سینور دولتا ترک دوره آوا کرن. وقتی زانین میناکن فیه که لجیهان جی چه بونه. چاوا که دناورا لبنان و اسرائیل دهات کرن، هزه که پاراستن آشتی یا گریدای نتوین یک بویی دکاره لحرم آمجی بجه ببه. اگر سوزندانه پیک نینن و دم کرد نبی الترناتیفن و جبو پاراستن سینورین خواه اویل گل ریو بریا شامل هف بکن. آلدار خلیل تقص کرد که اگر دیالوگ آوان لگل شامی پیک ورجی او تجاری دست پروژه ریوبریا خو سر برندن و هادوام کرد. ام ببریارن که دست کفتین خو بپارزن جبو وی اکیجی یا پیویست چه به وی وره کرن. دو وقت که ده کو شری لدشی هبونا چتین داعشی بربه انجامی ودچه مشاره گرتین وانج دیکه و روشاوی سروک دولت یکبوین امریکای دونالد ترامپ هشیاری دابو که اگر ولاتین اوروپای ولاتین خواه نبه و ورن بردان پشت آلمانیا، دانمارک و انگلیستان فرانس جی بانگا ترامپ رد کرد. قوناغا داویاتو نکرنا داعشی بربه انجامی ودچه. ده انجامات کوشینا شروانینی پکی یه پجی و قصده ده نیزی هزار چتین بیانی بساقی هاتنه گرتن. ریوبریا خسر گلک جاران بانگ لولاتان کر که ولاتین خوار بگیرن و دادگه بکن. هری داوی جی سروک امریکا دونالد ترامپ بانگ لولاتین اوروپایی کر که ولاتین خوین داعشی ور بگیرن و افشیاری دا. اگر هون ولاتین خو نبن آلترناتیو کدن هیا او جی بردانا وانه. لبله او ناخوازن جاره کدن داعش لأوروپایی بلاوه با. تکلداری مجاره برسوک ارینیش ولات نافبوری درنکت. وزیر عدالت فرانسا نیکول بلوب جه تلویزیون فرانس دوره دیار کر که ولات ویجبو بانگا ترامپ هینا تدبیر نگرتنه و هاگود. ددما وکشاندن امریکای ده روشک جیوپولیتیک آنو هیا. ددمان هاده ام سیاست خواه ناگوهرینن. دوی قوناغی ده فرانسا ده خوازن ترامپ پیک ناینه. ده همان دمه ده وزارت کار درویا آلمان ده خویانی کنویز وشاند. ده داخویانی وزارت ده افتشتی گوتن لسوریه نونرتیکا وان آفرمینینه لوما آگاهین زلال سرولاتین آلمانیین لهرمینه تننه. هن آگاهی دبیجن ولاتین مالگرتی گهینه لی امنکارن بریا چافکانین خواه پشت راست بکن. اف داخویانی وزارت وکارت کرنا جدا خوازا ترامپ را تیدیتن. هر وها نرازی بونک جد دانمارکای جهاد. برپرسیار کار دربه یه سروک وزیر دانمارک آسروب جسن گوت او مروفن هری مترسیدار ین لدنیاینا اموان ناخوازن. انگلترا کوناوی ویجی دناوا اخفتنا ترامپ را درباس بوبو بیدنگ نما. وزیر کار هندور ساجد جاوید تکلداری ولاتیا انگلیز سهن میما بیگم آدناوا داعش دبو و داخوازا وگری کربو گوت او بگم و داعشیندن ناخوازن. کسانا بوری بترکاندنا انگلیستانی و تبلیبونا لناوا داعش هیرسا خواه یا لدجی ولات خواه نیشاندایه. اگر تدستک دابری خستنا تروری یا لدروی ولاد دمجارا استن کرنا وگراته ده و اتفاقارا من نبا. بروواجی و وزیر عدالت انگلیز داوید گاوکا دازانین کو اویک لدجی دستورا بنگهینه کو پیشی لوگرا ولاتیه کی انگلیز و ورگرتن و هاگوت. نابا کو اموالاتین خو به دولت بهیلن نخوا و پرسگریکا قانونی درکوه. حکومت آلمانیا دبیجه کو آگاهی وان جوالاتی وانین داعشین لسوری تنیه لبلی ولاتین وان بانک لحکومت خواد دکن کو وان وگرینن آلمانیا جنک آلمانی کو دناوا داعش دبو دسپیک لحفکاریا خویا به دولت ترکیه ره مکورتی او پشترجی بانک لحکومت آلمانیا دکه کو ویج سوریه ببه. جاءنا نحن للباغوس صار 5 أيام. دو وقت كده كو ألمانيا دبيجه آگاهی وان لسر ولاتين آلمان لسوری تننه مهفبينك بجنك آلماني ركر. جنا آلمانيا كو نخواست ناوي خوش كره بگه 4 سال و 3 ماهان دناوا چتين داعش دمايا.
و دمه هفجینوی آلمانی با ارمانجا تبلیبونا ناوا داعش بخورتین سوری. نها پشتی زده 4 سالان لکامپا هوله تبی بصدان جنین میناوی دمینه. جاءنا نحن للباغوس صار 5 أيام. از او شریکا خو هر دو آلمانینه پشتی ام جبا غوزه درکتن ابدمه که ام الکامپینه. هفجین مجی آلمانه ام نزانن ويراو تشاوا ببا ام تشتكي نزانن أو ودعنا أو كيف نحن لا أدري شيء. جنا آلمان بالی دکشینه سر چوانیا در باسبونا جسوری را و جاره کدن هفکاریا دولتا ترک به داعش رهش کرده. جنا مجارا گوتنه دبیجه کو او د سر سینور ترکیه با آوایی که حسان در باسی سوری بون. أول شيء من الألمان إلى تركيا ومن تركيا إلى سوريا. ام د سر ترکیه را در باسی سوریه بون. ام بریا 4 سال و 3 ماهان دست بکی هاتن ترکیه و ترکیه را در باسی سوریه بون. و دمه روشناوها بو در باسبونا سوریه پر حسان بو. ام و دمه نرو گرتی بون و ام هاتن. دو وقتا که دکو ایدی هبونا داعش یا چکداری بر بتونبونه ودچه چته داخواز آفگر آل ولات خودکن. جنا آلمان جی بانگ لولات خودکه کو و جفر ببن. نحن خلاص نحن نريد إلى البيت إلى بيوتنا. ام نها دخوازن وگرن ولات خو ام نما دخوازن لسوریه بمینن. داعش دست بکی جما مهاجران ان بیانی را باش بو. لی پشتی هفجین من ددلی خودانا خوش بو نکاری بو تبلی شر ببا روشام زحمت بو. دقوتن دو نقاره هر شر. ما أنا أول شيء بعدين جوزي كانت ما بشغله. میناوی جنه به هزاران جنین بیانی یند ناوا داعش ده جارچوه تکوشینا شرفان قصد ده لباکور سورینه. لیبله نها او بونه بارکی گران لسر ریوبریا خوسر. جلورا بانگن ورگرتنا ولاتین خواه لدولتان دکن. هیزن رزگاری عفنی لنافچا بلبل او جندریسین عفنی او لگنده کل جبرینی عزازی لدش چتین دولتا ترکیه داگر کر چالکین بباندور پیکانین. هیزن رزگاری عفنی تکیلداری چالکی داخلینی کنویسکی وشاند لگوریوی هفده سباتی هیزن رزگاری عفنی لنافچا بلبلی عفنی لدش واسایت که دوریا کل لشکر او چتین دولتا ترکیه داگر کر تیده بون چالکی سابوداجی لدارخستن. ده انجام چالکیه ده لشکرک او دو چته بگیرانی بریندار بون. همان روشه لنافچه جندریسیا عفرینی لدیجی بارگه که کما چته نوردین زنکی چالکیه سابوداجی هاتل دارخستن. ده انجام چالکیه ده گلک کو گلک چته مرینه جی لسر هجمارا وان آگاهین زلال نهاتن بدستخستن. لالیه کدن هفته سباتی شروان هیزین رزگاری عفنی لگنده کل جبرین عزازی لدیجی بارگه که کما چتین بناوی جبهت الشامیه چالکیه سابوداجی لدارخستن. ده انجام چالکیه ده جته بناوی عمر الجاسم هاته کشتن او جته بناوی محمود العلی جی بریندار بوم. دولتا ترک جبو داگرکرنا باکور و روشلات سوری هیویا به گلک هیزین جهانی و گری دابو جبو ویش یا کوش دستی ویتی دیکه هری داوی به هیویا کو اوی کاربه وی پلان آخوه دبن ناوی آواکرنا حریمه که اولره بکه بجداری کنفرانس اولکاری یا کل باجری منخی بو لی خویای کو دولتا ترک جوی کنفرانس جی دزدوال وگریای لوما هیزین جهانی اشکره دکن لهمبری آواکرنا حریمه که اوله آد بن کنترولات ترکیه ده او قبول ناکن. لباجار آلمانیای مونیخه به تولیبونا هیزن جهانی کنفرانس اولکاری هات دارخستن و جاره یک جمجارین سرکین کنفرانس آلوزیال سوری بو. لی او جمینا جوینین بریانها این لجنیو آستانا و سوچی به انجامان. دولتا ترک آل سر آستا وزارتا پاراستن و میته بجداری کنفرانس بو به هیوی بو که او دستکا جبو داگرکرنا باکور و روجلاتی سوری بگره. لو ما تواهیا سه روژن کنفرانس همو هولدان آلی ترک جبو اریکرنا آواکرنا هرما با اولاد بن کنترول آوان دبون. وزیر پاراستن ترک خلوصی اکهار دبن ناو اولکاری ده خسکو هزاوان آب درجاهیا 440 کیلومتره و بکوراهیا 40 کیلومتره لناوا آخا سوری بجه ببن. آکار اشکره هبونا جبهت النصره و کومین دن این چتل ادلبه دپاریز راگهاند کو یکانه ارمان جوان تو نگرنای پگیه. وزیر کو دولت آوی جرابلوس باب عزاز و عفرین داگر کرن ادعا کر کو اول دیجی پارچه کرن آخا سورینه. وکه انجام جی اف همو هولدان انجبور روا کرن داگر کرن سوری و کشتنا کردان به انجامان. دسری ده امریکا روسیا ولاتن اوروپای
هما بیجن همو هیزن بجداری کنفرانس بون لدجی داخوازا دولتا ترک هلوس نیشاندان. سدما وی کیجی اوکو امریکا و ولاتین اوروپا باش دزانن یکانه آرمانجا ترکیه جوی پیلانه ایریشال دیجی هیزن قصدیه. جخوا پشتی گفن اردوغان امریکا دولتا ترک وکه کجره گل کرد دیار کر و لسر هف پیام دان که اوی دستور نده ایریشال دیجی هرما روجلاتی فراته. امریکا لدیجی پیلانا دولتا ترک دخوازه به تبلیبونا هیزن اوروپی هرمکی آوا بکه. لولاتن بحثاوان تکرن به هبونا امریکا نالی گرن که ببین بشک جوی پیلانه و دخوازن اویک ببریارا کنسه اولکاری آن توینیک بوی وره کرن. تاویوی فکری جی ولاتن اوروپای اشکره لدیجی کتنا دولتا ترک آنا و آخا سورینه. لباشر ادلب دو تقیم پیک هاتن کو ده انجام ده هریکین 15 کس مرن او بدهان کس جی بریندار بون. لباشر ادلب دو تقین مزن پیک هاتن. تقینا یکمین به عربه که بمبار کری او یا دومین به موتورسیکلت که بمبار کری پیک هات. ده انجام هر دو تقینان ده هریکین 15 کس مرن. هر وها زیده 30 کس جی بریندار بونه او رو شاهنه کانگیرانه. هازدانین کو دنابره هر دو تقینان ده تنه چند دقیقه هبون. هر دو تقین نزدیک ناونده سرکه یا گریدایی جتین هیئت تحریر شام پیک هاتین. ایرو جوینا پارلمانتوی هریما باشوری کردستان به آمده بونا ینکی هاتل دارخستن ده جوینی ده والا فرید کو نامزد پدکی بو وکه سروکا دمکیا پارلمانتوی هاته هلبجارتن هر وها همن هاورمی او مونا قهوجی جی وکه جیگرین وی هاتن دیار کرن. ji 15 Sibatê ve tê gotin wê civîna parlamentoya Herêma Başûrê Kurdistanê di 18 Sibatê de ango îro were li darxistin. Dihat payîn ku civîn di saet 11 de were li darxistin. Lê ji ber nakokiya pedekê û yenekê civîn saet 15 hate li darxistin. Fraksiyona Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê yenekê tevlî civînê nebûn. Hizbe Şûaya Kurdistanê wê Girtuwa İslamiya Kurdistanê beşdarî civîna parlamentoyê bûn. Her du aliyan deng ji bo desteya serokatiya parlamentoyê nedan. Komeleya İslamiya Kurdistanê jî beşdarî civînê bû, lê deng ji bo desteya serokatiya parlamentoyê nedan. Di civînê de seroka parlamento û cêgerên wê yên demkî hatin hilbijartin. Vala Ferîd ku namzeta pedekê bû, bi 64 dengan bû seroka demkiya parlamentoya Herêma Başûrê Kurdistanê. Di beramber de jî namzetê newaya nû, ango nifşê nû Sîpan Amêdî 8 dengan bi dest xist. Hêmin Hewramî jî ku namzetê pedekê bû, bi 68 dengan bû cîgirê seroka parlamentoyê. Ji Partiya Reform a Türkmanan, Muna Qehwecî jî bi 6 dengan bû cîgira duyem a seroka parlamentoyê. Li aliyê din Partiya Demokrata Kurdistanê pedekê diyar kir ku wan bi awayê demkî namzet diyar kirine. Ji ber ku hatiye yek alîkirin ku serokatiya parlamentoyê para yenekê ye. Ew ê piştre vê wezîfeya serokatiya parlamentoyê ji yenekê re bihêlin. Tê payîn ku konferansa duyemîn a ciwanên Rojhilata Navîn di 20 Sibatê de li bajarê Kobanê were li darxistin, ji herîmên Başûrê Kurdistanê îro 30 endamên xwestin derbasî rojava bibin lê li deriyê Sinûrê Sêmalka ji aliyê hikûmeta Başûr ve hatin astengkirin. Li ser vê yekê bidahan endamên tevgera ciwanên şoreşgera Sûriyê li deriyê Sêmalka kombûn û daxuyaniyek dan. Di daxuyanê de wiha hat gotin. Hükümeta Başûrê Kurdistanê bi serkêşiya pedekê ku xizmeta ajendeyên Tirkiyê dike. Li hemberî îradeya gelan disekine, îro careke din îspat kir ku Yekîtiya Refa Kurdiya asteng dike. Heger hükümeta Başûrê Kurdistanê derbasbûna ciwanên Başûr asteng bike jî em ê konferansa xwe li dar bixin. Ji ber dewletên dîktatûr armançên wan ew e ku Yekîtiya ciwanan asteng bikin. Alûziya Venezuela'yê her ku diçe kurtir dibe ji bo piştgiriya Nicolas Maduro gelek nûnerên tevgera ciwanan berê xwe dan Venezuela'yê Maduro nehişt 5 parlamenterên Ewropa yên ku nêzîkî Guaidó'ne derbasî welat bibin. Nûnerên tevgerên ciwaniyên çepgir ji çêl welatan ji bo beşdarî çalekên piştgiriya serok Nicolas Maduro bibin hatin Venezuela'yê. Berpirsekî Venezuelî derbarê vê hatinê de axifî wiha got.
هاتن اشاندeyên biyanî û namaza di rewşeka wiha de piştgiriyê didin me û dihêlin em hîs bikin ku em nebtenêne û em dikarin di vê şerî de bi ser bikevin. Berpirsiyar kir ku hemû propagandayên Amerîkayên dibêjin em ji ber çîra dimirin derewin. Rast e, rewşa me zehmet e, lê tiştê ew dibêjin ji kûkê ve derewe. Li aliyekî din êvara şemiyê hikûmeta Venezuelî nehêşt ku 5 parlamenterên Ewropî derbasî Venezuelayê bibin ji ber ji aliyê Juan Guaidó ve hatibûn vexwendin. Serokê Şandeya Ewropî ya Parlamentera Spanî, Stepan González Pons got em ji Venezuelayê hatin qewtandin û tu kesî ji me re sedemaveyekê diyar nekir. Guaidó jî bersiv bi Twitterekê de wiha got. Şandeya Perlemaniya Ewropî bi destên rejîmeke ku aqilê wê roj bi roj winda dike hatî qewtandin. Li aliyekî din jî Senatorê Amerîkî Marco Rubio gihîş bajarê Kokotayê Kolombiyayê ji bo planekê ji bo derbaskirina alîkariya Venezuelayê deyne. Bi serpereştiya netewên yekbûyî her du aliyên şerker li Yemenê ji bo vekişîna Hûsiyan ji bajarê Hudeydayê lehevkirin. Netewên yekbûyî derbarê qonaxa yekemîn a danûstandinên herî dawîn ên Yemenî daxuyên da. Li gorî daxuyan yê piştî guftuguyên dirêj her du alî gihiştin lehevkirineke ku hêzên xwe belav bikin. Heta niha ti dem ji bo danîna çeka nehatiye diyarkirin lê ji bo qonaxa duyemîn lehevkirin pêk hat. Hefteya bêj ji bo qonaxa duyemîn wê alî hevre rûnin. Heta niha ev çar civîn li Yemenê ji bo heman mijarêtên li darxistin. Tê payîn ku Konsey Ewlekariya Roja Sêşemê wê civîneke ji bo rapora nûnerên netewên yekbûyî Martin Gert li dar bixin. Rêçxistina dadmendî û geşkirinê ya lêkolînên Rojhilatê Navîn û Bakurê Afrikayê ji netewên yekbûyî û dewletên cîhanê xwest komkujiya ku İmparatoriya Osmaniyan li dijî Ermeniyan kiriye bi fermî nas bikin. Berdevkî rêçxistina dadmendî û geşkirinê ya lêkolînên Rojhilatê Navîn û Bakurê Afrikayê ya ku navenda wê li Qahireyê ye Zêdan Elqenaî got komkujiya Tirkiyeyê ya li dijî Ermeniyan tawaneke şer e û pêwîst e netewên yekbûyî dosyeke komkujiyê veke û ziyanên ku gihiştinê malbatên windahiyan tev bigere. 24 Nîsana 1915 hinek ji zanyerên Ermeniyan ji aliyê İmparatoriya Osmaniyan ve li Stenbolê hatin bidar vekirin û piştî wê demê li dijî Ermeniyan komkujiyeke mezin pêk anîn. Di encama komkujiyê de nêzî milyonek û 500,000 Ermenî hatin kuştin û nêzî milyonekê jî hatin koçberkirin. Merîvînerên hêja nûçeyên me yên dawiya rojê li vir bi dawî dibin û em dibêjin heta sibe bi nûçeyên nû em li pêşberî we bin bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad waxtar bin.